The Chin Post zo to lengai to nen di lak nan kut kanin tlai chan na thongni kul le thum Sikpar ni kul Zaanlei Thawngchimnak chan kan phan chan kan chimding mi thong tlang tar cheu khatna chu Tibol sakhanin Assam mi SSC World Cup kul le kwa chu vaphai khwa in Manipur laya helicopter in an kalpi na kale mahamyai lam an on lo ruanga kale mi wadat siman akai ngai tia thei ase Ting ni pengkhama ya zanga somruk le pariat SSC World Cup sakhan chu siam tlai phu unaw thum ni an la ke MNDAA ni ral boy pakhat song an tlai Thawngchimnak kan thok changlai ma rat farm ball ka sim Alwan tia November ni hlenga niya falampeng tibol sakhan in Mizoram laya aragzami SSC World Cup kul le kwa chu vaphai khwa in India World Cup helicopter ni Manipur laya an kalpi na Manipur in Myanmar laya an kalpi na lai sum asim Chinram kul falampeng tibol sakhan in Assam mi SSC World Cup kul le kwa chu Assam Rifle ni Mizoram vaphai khwa ningatluk an zau khen na nu ni za November ni hlei kwa zinglei sumilam hlei khat chonga Indian Air Force helicopter pahni in Manipur laya an kalpi na kong All India Radio News aisol ni achial kan hnuzer chon nilini in ni khwa achiat ruanga SSC World Cup poli chwa pi kho an silau I ni khwa athat masabik ni zanjing le sumilam hlei khat chonga an chwa pi na ri khodar ka da unak ruanga araksa mi SSC World Cup som li le pahni song Indian Air Force in thiar chwa an raksi chang I zarkhat chonga India ramin SSC World Cup som sari leng chu Myanmar laya thiar an si Chinram kul falampeng tibol SSC World Cup sakhan chu CNDF ni an lak nuwa SSC World Cup ni an rak thlai mi thantar chu an show I CNDF thantar an thlai tia thei ase CNDF ni tibol sakhan an lak kho nuwa sakhan sakrep nak an ngei JCB mangin hunram then fel nak song an twa SSC World Cup ni an chwatak mi tibol sakhan chunga an kaltak mi siam nam jei mu cha chu CNDF ni an lak I rol ruk chunga fachang dip somruk le pakhat le aidin dangpol song an lak kho chupina inzwa satil vok le ar song an rak lak na kong CNDF ni an rak than Sagayam chen kale penga November zer khatnak thokin mahamyai lam a on lo cha a dat si galon khata cha thongkul le thongria tiang a phan tia twal chungmi hnani an chim chewkhat da sidora chundu du zat pau in chok anga kau chewkhat dor tuwa chun thongshaman long chok kho ase thol khata cha thongriat ase I gelon khata thongkul le thongria tiang a phan tia twal chungmi pakhat ni chin wal ta achim mahamyai lam arak on liao chunga kalemi wa dat si thol khata thongli le sanga arak si I yanggong man le dat si man he to ka chon let ni in aman akai SSC ni nol ngai nak an la khlana kalemi ule chin ram kul chak lei kale ingang ko kale wa ya chi lam man kho arak se kauna in atu liao ram bau rak ruanga mahamyai lam long man kho ase I mahamyai lama on lo nak thakhat deng ase changte thei ase karen ni ram kul loi ko khopi shambun ama cha zanga le som thumin SSC World Cup pathum chu siam nam legend kon he ni za November ni hlei ko a pekung PDF chu battalion 1006 sina CDM an twa tia thei ase senram kul loi ko le pekung in mu be a PDF letlang chung siam tai phun hani copy la ka da unak an thok I SSC World Cup pathum ni chun ka da unak ka itel du lawen CDM an twa CDM to tu SSC World Cup pathum ni MA1 zun ni MA4 zun khatle zen quantum pi ani putia pekung PDF ni chun an langter alwan chia thongni kul de thum September thla liao songa pekung PDF chu battalion 1006 sina SSC World Cup pathum le November ni sari aral ka pakhat song CDM an rak twa pekung peng PDF 1006 battalion ni mizapi le changin CDM atwa tu SSC World Cup chu an himnak dinga tha te in kan zau khen na I an hermi song kan bam chan na tia an langter
กระเรนรำกุลพาปูนเป็นเอสเอสซีวัลกับปลีนี่อันเชียมนามเฮเคเอ็นอิวเซนาซีดีเอ็มอันตัวตีอินเคเอ็นอิวมูจอนี่อันทันNovember ni liya SSC World Cup khama ya zathum le som ni battalion in SSC World Cup pani ni an sakhan an chwa ta ki meithal MA2 zone khat MA1 zone khat le kwan bom riat meithal kwan zasari he KNLA number 5 sena CDM an twa tia thai ase September ni lei thum liao zonga SSC World Cup pakhat chu M16 meithal zone khat kwan bom nga le meithal kwan sa le panga he CDM atwa pina September ni lei khata phapun shambun khama ya zathum som li le pakhat battalion in World Cup pakhat song MA1 zone khat kwan bom li le meithal kwan sa le som li he KNLA number 5 sina arak lut tia thai ase CDM to tu SSC World Cup pali chu November ni le ni hlei ruka KNLA ni pakhat a chiat sing hlei nga chiaw lak songa an pek na i a himnak muna an chia na tia thai ase Kachin ramkul lai za khopi Kachin Sham Tai Phu KIA headquarters Chungral Cup training kai nak sang ina alwan chia kumkwa yawa Myanmar Ral Cup ni shangman an rakka i Yakhan Ral Cup kul thum an nun nak arak liam chu kong he pe line AA Ral Cup ni phitlo nak chathan an chwa KIA headquarters Wai Changbum siang ina alwan chia thongni le hlei li November ni hlei kwa a SSC World Cup ni shangman an rakka i Yakhan Ral Cup cadet kul le thum an nun nak arak liam chu thil achang mi chu alwan chia kumkwa liaw ni hin ni bantuk arak si ramlami phuncha rian chuan liawa nun nak ape tu Yakhan Ral Cup kul le thum chu kan thin lunga nan cham jung sal e phil ni nan lai lo tia ni za November ni hlei kwa AA ni phil lo nak chathan an chwa Hi thil achan ni thokin Yakhan Ral Cup AA le Myanmar Ral Cup pol chu Yakhan ramkul chunga anika pa lengmang alwan chia thongni le hlei li November ni hlei kwa liawi Myanmar Ral Cup ni lai za khwa an rakka liawa CNA Ral Cup pani je biak tin lian le ram hak zong an nun nak arak liam ve Yangon khopia SSC Ral Cup le palek ni sana minau chu cheklat nak an twa na i tangka song an hal na tia Yangon ummi na ni an chim ni hin November ni kul sing leya jakong peng thang leya minau pol chu SSC Ral Cup ni an NRC an chek na pina an thiri jong an chek na i an lungshin mi na minau cheu khat song an tlai na tia se jong rian tran pakhat ni achim taketa peng songa ni za November ni hlei kwa minau cheu khat chu SSC World Cup ni an tlai na kamit mu shim shima pathum chu an tlai na tia taketa peng mi pakhat ni achim ve za swimilan pariat shonga SSC World Cup ni minau tampi chu an chek na i an tlai na cheu khat chu tangkain an tlan ter na north out kala peng lamton nak le chonga minau pasha leng chu an chek na i tangka an hal na nuwa an thla na tia north out kala peng ummi pakhat ni chun achim tingkan chung peng sang pakhata minau pakul chiawin SSC World Cup ni sang ukshwai tu sina an hal i humhim nak lak ter dingin minau pol chu an au na tia thei ase atu karshong hi yang konga minau pa atlaw mi an tam nga i mitlaw kol bom hal nak thong than song atam ngai man le ram chen met ya peng ni chwa le te ya kan khwa ponga Russia minung paruk SSC World Cup ni an tha mi na rak chu November ni le ria sing la ya twal chung mi na ni an mu na tha atong mi pa paruk hi met ya peng king khwa le te ya kan khwa mi Russia in Assam mi an si SSC World Cup ni November ni le sari sing la ya an rak tlai na nu in an tha na tia twal chung mi na ni an chim te ya kan khwa le ral an shal na ka SSC World Cup phelam a in tong i lama ani tong i an paruk ningin an tlai na nuwa an tha na tia Mataya paka pha in Mataya peng ongkan ta khwalak phakdora athu mi pa hlei khat song SSC World Cup ni an rak tha changna Mataya peng ni chwa leya November jan hi nak chunga SSC World Cup le PDF kar ka daunak achwa ki SSC World Cup ni van longin ka daunak an to arwanga khote pasha in khwa mi ral shalin an sam tia thai ase Siang ramkul mungku pengkom paisai ramrigate sub MNDAA ni an lak kho i ku kang than tar an thlai na kong MNDAA thong sapnak da ku kang ni an than ni jan November ni hle kwa jing le similam hlai khat le minute som li le paruk a MNDAA ni mungku pengkom paisai
Ramregeta ummi SSC World Cup pol chu an ka hna hnua gate chu an lak kho e ko kang thantar an thlai tia thei ase MNDAA ni an lak mi gate chu China Wanting Gate he ape tlai mi ase ko kang MNDAA ni chinswe ho mungku talin Ramregate pathum le Ramri motor lampi an ukho di tia thei ase Nizan November ni hlei kwa jing le chumilam pasha le chewa MNDAA ni ko kang pengkom asian munram Deswe tan khokom swimmerling mun SSC World Cup sakhan song an ka e minute pakul chunga an la kho chupina November ni hlei Zaanlei swimilam pakhat le chewa mungku pengkom chung online in milen mang minung pakwa minung panga chu MNDAA ni an tlai na e mungku pengkom tambau ngai tu na ni China man seram ribet sunga an kwat na tia thei ase Siang ramkul chak lei nam khampeng pan se pi tu chit sakhan chu chaang sham tlai pu CNLA ni Nisan November ni hlei kwa sing leya an lak kong an than CNLA Brigade 1 hun rama ummi pi tu chit sakhan chunga pi tu sit long silawin SSC World Cup song an tia CNLA ni chun an chim pan se pi tu sit shrai tu cho min chu SSC chairman min online he aliam cha September thla chunga siang ram chak leya ton nak an rak ngai bal chang chu ton berwa na ka chun SSC chairman min online ni pitu sidral kap le SSC World Cup chumun khata rian twan chi in rembe inak ser le adik mi phunglam kalpi tu ding an sina kong arak chim alwan cha November ni liliawa CNLA number 6 mun ram le show pengchung jayam pitu sid sakhan song andak la kho e pitu sidral kap som thum le pariat andak tlai na syam nam tam ngai song arak lak kho na kong chu CNLA ni an rak than kan hozer chunga nam khampenga kapni karka dauna katam i Nizan November ni hlei kwa jing le songa CNLA ni an ukmi nam kham khwa taya kung sang chunga SSC World Cup ni syangman voihni an ka tia CNLA le ni an chim November ni hlei riat ni songa nam khampeng SSC World Cup sakhan pakhat chu CNLA ni kan lak kho tia an chim SSC chimnak nol ngai tu zomin chun ni chun nam khampeng SSC World Cup sakhan pakhat chu tal chungsham tai phoni an lak na in November ni hlei riata kan lak kho chan tia media a chim ve Siangram kul nong chu peng sakhan pali chu CNLA PDF ni an kai an lak kho tia NUG run ven nak sung ni an than November ni hlei kwa Siangram kul chaklei nong chu peng SSC World Cup sakhan lun chi chu jin khu hu le kung san chu CNLA le PDF man le ni an lak tia thei ase chu ka dauna ka chun CNLA le PDF ni MA11 zone som nga MA12 zone kwa MA5 zone hlei thum shotgun zone som thum le zone ni 5.56 metal kwan thong som riat thong ni zali som nga le pariat 9mm metal kwan sanga le hlei khat 12 bolt metal kwan thong khat sanga som kwa le pahni telin shyamnam hi ape tlai mi thilri an lak tia thei ase Siangram kul chaklei ting ni peng SSC World Cup sakhan pakhat chu syam tai phu unaw thum ni Nizan November ni hlei kwa jing leya an lak kho tia thong lak nak shampi ni an chim November ni hlei kwa jing leya ting ni peng namslet November ni hlei kwa jing leya ting ni peng nam se khama ya sanga som duk le pariat SSC World Cup sakhan chu syam tai phu unaw thum ni an lak kho kadauna ka SSC World Cup ni ral tuk nak van long paruk he an ka na i kho chunga minute som li chung shong bom song an thak cha a twal chung mi an nak in tam ngai arok tia an chim chupina chaang syam tai phu CNLA le SSC World Cup karka deunak fak achwa nak nam khampeng ral cup sakhana parachute enroll le syam nam an chan na tia thonglak nak shampi ni an chim ko kang syam tai phu MNDAA ni an rak lak changmi pansai khwa SSC World Cup boy pakhat an tlai tia an chim November ni hlei kwa SSC World Cup boy pakhat chu China lei Assam liawa MNDAA World Cup ni an tlai syam tlai phu unaw thum ni pansai khwa an lak nuwa SSC World Cup pol an lut chan na in ni sana an lak kho chan tia thonglak nak shampi ni chun an chim Tutan kan Thawngchimnak chuma avial hin kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tuk shingshan kan YouTube channel the Chim Post TV channel he
subscribe กันตัวเปียกเรียเจ้าดิ่งเงินกันยินสมนะ